Apa bedanya teteh dengan bangsat? Astagfirullahaladzim, ada burung. Coba lompat. Oh. Jalulu ja asin tongkol ja pakuak ja ja. Aduh, aya anak aing di dieu euy. Kenaon? Mama diputuskeun cinta ya. Oh kamari. Awewena diculik ku om-om. Aduh, Kunaon, Cek? si Neng diculik pak. Culik usaha. Om, Dibawa ke mana? kawan om. Terus tong pikiran awewe hiji. Jangan naon awewe hiji di pikiran. Udah nyala pak. Tong uji kunya ayeuna mah bobogohan mah. Penting memenang saeutik 2 letak gitu. Tapi asa heueus ya Jang. Kamari teh ningali ka bogo Ujang teh diculik kana KLX. Oh nggak pas kok di Lebak. Masa eta? Oh, Heuh nya. Ningali teh kamari teh keur pahuap-huap. Iki ku tah huap teh. oh nyeta bobot. Bobot golis uap badan. Heuh nya. Oh, Nyari teh kitu. Ka nongeng-nongeng diculik kana KLX. Bang mun gede mah liang wadukna Jang. Orang mana tuh kamu mana Jang? orang Jepang pak. Pantesan atuh. Dinya mah pagel di dinya. Jang, tong mikiran we awewe mantak gelo. Baik pak. Tadi lah orang ningali itu tuh pemandangan indah kayak gitu. Endah aja kak. Apa betul ini cuma ningali ya? Aduh, Guys, lihat deh kan HP lagi pak. aya aki-aki edan. Wait ku aya. Sahan mah bet teh? Ayah naon pak? Aya nu mabet ka bapak. Gratis. Sendal-sendal capit pieu butut. Ya wae ngomongnya. Gitu Jang, jelema mana Jang? Pangkurak. Jang, ayo diganong. Kemana pak? Itu udah. Jang. Ayah budak temen kita tapi lewat. Ayah. Kau bilang mana Jang? Itu. Pokoknya, Pak, jalan pak. nuhunnya. Pak, jalan pak. Tuh Jang, bener nih. Bisaan sih kena Kagak ya. awewe mah. Kurang ada gombalan nih. Assalamualaikum teteh. Teteh pada ke mana? Teh, Ih, gelis-gelis teh aja dong. gelis gede huap. Jang mah cicing dirinya. Ieu mah urusan dewasa, urusan kolot. Mana kematian pak? Cing di dia tah. Ekor ieu baskom. Ganteng kan? Gak buat. Teteh. Meja naon teh sarangan wae. Teh. Ngomong atuh. Teh. Aneh gombal. Apa bedanya teteh dengan bangsat?
Kalau bangsat mah dikejar bungum, kalau teteh mah dikejar aku. Aing mah. Seperti teh. Teh? Oi. Oi. Astagfirullahaladzim, ada burung. Mampus, ari sugan aing mah parawan heueuh. Pek mah kada buntung. Sahapa kada buntung pak? Tuh. Jangan Tiga bela. Aing kabur.